Sarabe, Samyile Bene, gifts from above. Kanuka Nipo, New Leader Benelese, Bible portions. Kia Pakai Lay, Elise Bible portion, Kia Pakai Lay, Hymena Bible date designer. Luka Prokana, Badum, Katkana, Sanas, the Kia Pakai Lay, Luka Prokana, Badum, Katkana Sanas, and the Kia Pakai Lay. Some pays and Iswas a Lugere. Zai supporting ya Kaiser Augustus back neck day ya, but Malay no hazi Roraham Aza Pegay Bay the lay. See hazi Rora numbers at Syria Ramya, Purinesia back, Net Laksai back, Sang Betting in the lay. Zai Hai Mana, Punuizi, hazi Rora hang Punui Ram back, that come the day. Zai Joseph Z. Padu David back, Kiduit Pew, David back, Kiriagana, Pepe, Sang Vezigana, Galilee, Nazareth, Namdigana, Zudiaga, David Babu, Namdi, Bethlehem, Katseba Bambe, Hangdi the day. But now hang, Rang Sakai Pui, Rang Sakai Ni Pui, Marile, Niena Pumpui Zamwalu, Haziro Raham Gazel. Zai Panai Tigaba Madinga, Marile. Hana lung rabating sang di dale zai pana merai ban pe mi na poineze lung ke luze pa num ramane pachu num gai dale zai sang ki ye panui hang banga bezegene kau na kwa ke pachu nze gai dale kya pa kai ba se wai di ba hai me na pe re ge ra na hin na me be chang lao pe ye je ba ba some poison gifts from above Tingin Megana Kala, baby, Kahum Bena Kala, Rangle. I can't Bakadi Bera Samze, Tinkum Sang Na Soga, Christmas, Petty Bagura, some Christmas right on Babu, Rasande. Tinkum Sang Na Soga, Christmas one rabbit, Christmas Day Bag, or Sunday. Namai Amigo Christmas, and the high Nana sees a lamwe. I am a probably back, Kaiser Bambe. I am a probably back. Christmas thing da Christmas thing basic decoration debe designer ka anu town bazaar ro hang designer karu ai be designer ni ga wang ze piki na dui wang lu ze ka ba koi na lang de le ma te koi na lang de le ma picnic that se wang I be get that se Christmas thing designer he de le na ka Christmas Let's do Bible get the blog Christmas Day visit. Hete mark lala, hete mark sa lale. Christmas ang naso hete visit. Tingwang na kakada visit. Patak na ga kakada le. Apo Christmas right ang bawang ranga kakada visit. God used two ways. Pui kana to sa kada le Bible commentary ge ngale. The first is right now the census in Roman Empire. Lukabe Purokana Patum, Kakana Pasum, Kake Bloga. Jisu Christa Luanga Kakadabaze. Census, Haperia Lura user. Roman Kadaman, Haperia Lura. Go hang long design ane. Ting Sipo Habuang Augustus Bahanga text. Nikon Kasana. Haza, kasana. Pera hange, sway maka. Raha, pera hange, sway maka. Hangzin na peria sa lule. Si sa tingwang na kadabale. Jisu Christa luwang hangga kakadale. Si peria ka seberimba na raha, pebi rahange. Lew sudu tingwang go preparation. Tingwang go, Jisu luwang rabago kakadabe na lule. Pagan ruler, madu. Radu si mak pagan ruler. Roman Empire mene hinkadunze hararia za kakalumbe pe duze harana te lumluze. Haperia lura leize kakadai beze. Aiza tingwang ko plan la le beze rangai le. Pakana bege Jisu Christa lungwang rahanga kakada beze. Journey to Bethlehem. Bethlehem Nazareth ne Bethlehem te rahanga mpui tetse. Parwak matai paduminya ya journey to Bethlehem. I leza tingwang na kadai sa lalele. Ileza kui meketa minale puaida. Just kui Bible commentary na robaze.
90 miles mi pina tera designer pum scar pum parency na tera designer na hazi ni nge na ru ta ko le mi pum risi ka ju za ke su koi lung ra ke ke hazi ni nge mi pina tera za nda ra he ya sui ga ri ga ta ma du ga ta he be hazi su koi hazi 6 to 7 days khata ke tera ba phui ta za ka na se lam la le ai po ze ji su lung wang ra ba hang ge ting wang na ka da ba Bamna, again a census lule, Beria lule, again a journey to Bethlehem. Nazareth gene, Joseph na Maria leze. Sipo upite, that was it, journey that was a thing one nakadaise. Sipo Bethlehem katumkige, lunge diba, aningale. Caesar, Harana, Jisu lunge rabba kadai bdele. Do the Mai and Christmas, Jisu do lura bukata was it. Dagum batakte ko dara me hebeze I kathain samai nei le na mai go Christmas le dagum ze ane prepare de rame rana prepare de bathak se liainda dagum ze ane prepare de rame beze anai lung sui ge anai samsa ge anai ngai ge anai phai ni ge anai ki ge kasa na lu to ra ba mu me empty rooms jisu lung wang ai ra hang ge not just the decorating this outward appearance. Mimik na ngau ko ka kadabe magpe. Hate sa ko ka kadabe magpe. Mi phai ni ko ka kadabe magpe. Or the say hang the is a Christmas observed be magpe. Dai ko muthak se apo Christmas go. Pa pe rei me na pe ke bu hinam. The gift from above se anai lura lo se. Kasala na anai ki le se social scientist ramene lungbatha ka thai maramne decluttering je bigila le mikia tingkum kya te ta di bepurama lupaka designer lungmen to so le bu social scientist gu kan menam le namai jisu krista lungra lungwang ra bage anai ki ya ma ka sa ton ro ba mu ne ma ka sa lu ton ro ba mu me beze nang anai study de wani ke le Harana kala pewang bese. Anay na lura kadara bese. Sipo kala na inso mo kule. Tingin ka na kala nang nakadami design na ne. The right gift na hanggang sagap pe. Altar de da nang makpe room se ya nang makpe. Peyule. Sipo kala se lura. Hamle hangge da makpe ntule to da makabu kala se. Peyule. Sipo lu tong mak se Christmas de di beting kum de ki na le du na maya na buiga bakala harana ka dai beze lu tong ra ya ni ren ra sipo ka la se Jisu Krista le buiga na hangya na ki kulung hangya buiga bakala se be le na sipo ka la lu ra hangya se tingim ke ne pe ya bu hulang be ne pe bu ka la lu ra ba hangya se dai gum thak te za me te te zai na lu me be ze 3 wise men si kan ding na hang sum Bible get anui every Christmas king hang ba 3 wise men da na anui si po ka la lu ra hang ya anui le za na mai ri ka thain sam le le ba da ga sak ba le 3 wise men na faith kan num be Jisu Krista lung ke la de le bu ka la lu ra ba ze faith Newme ga design na nam do la le pa se de le he ni ba de le nang da ka pram za luai lu ze is a he ning le mai ting na lo ke ta wa lo ke 3 wise men lo ke be ba bu le design na pau da lu pau na pam be bu ra sam ra le anui be le design na mi ki ning na si mi ki si le mai azame si kan ding me be le be ye ngo me be lo pam si ga mo de hagin sa lu za ta ku le but seems very foolish maga apo wa ta ku le chanai gu ka le he wa me ning zam ta ra le he me punu gu destination de si ma le ndu punu fate ba le apo gu fate ba me ze ga na panu gu journey je ta chu le
Namai tingim gana Jesu Krista tingkum sangna gana sangna suame lungke wai di bagu hinam kadla ze buika pekala le tu to ama le ten se pekala ma le nyam pekala du ma le buika pekala be bese lu to le designa le faith kan nu me pa ma le kim pekalo la panu num sing le Jesu Krista puai la le be ta do le himno de game kau me. It's a very risky journey. Bible commentary है क्या बरो hingle. It's a very risky journey. Roman Empire में Herod बने हवांग तो जा हवांग दिले लग पे नहीं अनिगु government ने न्यूरा सेटे को लेवे में बैन रही hingle. But आई दले बागाले दूसरी पौतिंगा ने Herod पे पजीता तिबे Augustus पे पजीता तिबे हिंग दुनिया राडू घुमजा कलुम बतेंगे Hagwang akanum ke da lisa si jang pe do kulum rata ra le ko ge bam si ma mi gwang le dang le bui han nam kang ko tu sai na ra di le do le bui ba si po gift pe pe re na pe bu ko la lu ra nga ta pe blo ga faith bam se ta pe le Jesu Krista du ha do di be le ngo le pe nui sui ze bam le ze nui ngo le na mai tingin ke ne pe ra bu Christmas bu kala za nang anai lu le design na ne si kan ding na hang su te pe blog ya te pe le ha daw blog ya wise man journey is one of worship ka kalum be kalum ra le ta gun sok design na anui kalum design na sacrifice anui da ga nza bam bi le ya Namai anigo ting show ko devotion ga leza anigo associate pastor na paspo ga te tawle Abraham na Isaac baby se it's sacrifice anaka naga bamle ga za I akipedu rang le akya ka papai ki lama tata akya lana oh very scary nrada zaina bilung hare ba ye ma kya ning ba le kya ka bamba na da swai da le na Hebese, ma kena po talaga room doon na nido se. So Abraham na Isaac pe his sacrifice, faith, ning dalale. So na may go Christmas go gift nang anay luto rabaze sacrifice. It has to be sacrifice. Ay pa maklay design na nang hung lang ba. Paper malay design na spoke gift lu tong lang lay bize si kan ding mana tewli ai le panui tat sa kalum lo ga panui ko kala te wang le kala ko rimba za I sa le kam la ka le zu hung lang ba gold frankincense myrrh pele frankincense ne bize Bible commentary ya pi sok ja pe ko pelo ga rubber ko property dun so le but it's much more than that. Hingbang gana padui kasi na rubber go pepe go duration so na ta ziza pele kasi na hingbang prim ibe gana pabang sambang ko thong babang gana pele le padui say na pepe sa lun tu ye lu sa ten kam ai lu sa pami hung di be si po ka la lu to le design na anai go bang le sa pe ba le Christmas is about sacrifice. Sipo gift lo tao le design na paper na le. Sa Bible na lang le. Christmas ko gift. Papere ka na paper. Tingwang na paper ko kala. Bethlehem ka tingkum sang na so ga lung ke ting ko kala se. Ano lo tao le design na a wise man journey is one of the change. Ano ngaw le Bible ga ano ngaw le Herod bene Perusia ze pelung harza so nangui telu ze si hagwang do do zai ne ngya ze asule rangai dai lo noi ile ze telu ze kalung ne ze rangai Perusia ze teu sa nei bezig na papam si nei bezig na Jesu Christa lung ke bu kala ze nang na mai lu le design na ne
si kan ding me ze tingwang do kolum lu panui go hera kapam ben made of gold katsak myrrh frankincense nza ben ne ze ei pa kai lu ze panui da ga rai dia kai mak ze and then they don't go back the way they comes panui wang ben pui ze panui te dai ma le namai Jesu Christa gu Christmas gu kalal hingnam lu tau lai design na ne anui te ben pui ze anui te dai ma na le le hang sam na mi pui te kali ra ba pe ge ba mu me anui sam sa kali ra ba pe ge ba mu me anui te sak te ba kali ra ba pe ge ba mu me anui gu pe hi te ba thak kali ra ba pe ge ba mu me anui gu morning kali ra ba pe ge ba mu me panai hin nam lu tau di le ko tau te bi na hin nam lu tau lo tingim gu gift sa ti gu lu tau lo design na na panai wang ban pui se panai te dai ma le zarang le Christmas gu ki i ba lu tau ra design na na anui pui le se kali ra nang le kali ra lau le be se chak pa le namai anui gu Christmas get da gu Christmas te ba mak pa anui long kasang sing nan let pa ba anui gu kabam ga pe ta ba anui gu comfort John ga na si kan ding na na panui gu comfort John ga na ta be ta ba ba re go le si mak ban pui ta ka ba ba za pui wilderness ke kamui ba ya an nam ka ga pui ram go ra ba ba za kum kasang go le le su du panui gu comfort John ga na zai ne le su du sacrifice te wai te ne le su du te wai mak se za le su du pe ba kai se sa ba sam sa ilia ze sa ba sam sa ze sa ma ga de ze mi mui re ai si ze sipo characters or ze three wise men ne li ai di be ze na mai ting kum sang na bu so ge pe ai di ba ku ka na ze anai pling sing ze lu to le na ai ze anui le ze na mai anui lung sui tet ka kai du ze Christa gu ka la i be ze lu ra ge hai na so ge ai ze bil te dai de le